Sinko, pa kak si ti meni, imaš možda curu, gledaš li sam jabuku na vrtu, ćeš si pojesti malo? Da bi si tu jabuku u pičku. Postoje te neke specifične stvari koje ne bi smjeli reći u životu. Da te neko toliko izjebe u mozak da bi ga poslao u 3 polja pičke materine. A to ne ide baš samo tak. Neke stvari sprečava tvoj moral, neke sudi zatvorska kazna. Žena! Dok neke su opasne same po sebi. Kao na primjer. Dobro jutro! Ajmo ko rano rani za jajca me zgrabil tak neki kurac. Usta to koljoljovat neki kurac. Puši kurac tata pol 4 jutre! Ovako se inače mački davio, ako niste znali. Di si sinko, si živ? Složit ćemo se jednoglasno, ja mislim da nema ništa gore nego kad se neko kurči. Što bi se tu dalo odgovoriti, ali sve zavisi od brojčane situacije s druge strane. Naprimjer. Alo, batko, šta koji kurac boljiš u nas? Nemoj mi se tu šepuri, ti cigani jebeni, da nemam nos u svijetu da vas kako smrite! Oho. Pa dečki, to sam samo malo zekao pekao s vama. Znate ono kad dođete u crkvu? Dobro, ne znam, baš ima puno takvih brati. I onda si staneš kaj te jedne jebene babe koja brijeda zna pjevat, a zvuči ko da je se slončine spredila u uho. Ave Marija, ona... Stari moj, ja ni ne znam kako ovo isfuša. Ona pro nobis, Ave Marija. Evo, prostite, brutalno dobro pjevate. Pa hvala. Daj sad začepi! Složit ćemo se da nema ništa teže od prilaženja djevojkama danas. Rađe mi nekad Karinu gurnu u blender nego Petru žensku za brev. Ali kad misliš da ne može gore, Bog te uvijek podari svakom situacijom. Pa di si, ljepoto, fakat imaš brutalne obline, ali bi te mogu molim te zamoliti za Instagram? Imam 14 godina, seljačina. A mislim, dobro, svejedno bi te jeb... Na neke situacije izjave jednostavno ne znaš kako bi odreagirao. Ako na primjer ovak neka izjava. A nađite jedan i dobite nagradu za fotografiju. Što je način meni baš prav kurac. No i kada ja sad gledam na ovo? Mogu samo... Hvala za 12.